Manganan milya bakit? Anyat sirsiripon di tatawa ya. Umay kakade, darasam Orlan. Makitam ti makit-kita. Ha? Ni ka di Manuela Abalo ti bagbagam? Wen, kita anay. Nabiit pa'y na balong amnay. Syumanor pamatan. Ha? Nene, aywan. Nagkiting di surutpan na. Ngam in fairness, bagbagay naman siya. Napudaw ngamin. Atay ko, apay nga agkatos ka kay. Pagpampanta siya, magayam day ta Manuela. Nay, saan mo ta? Abay, dagas ayat ag-apresyar. Sabali ti pantasya kan apresyar. Si kamot. Ay, di nakpadpadasan Orlan. Ni, kita anay. Adda kain inawag na iti cellphone. Ha? Unang agpaysaw. Asino ngay nga tatikain inawag na? Adda nga tan boyfriend na? Kanya pa'y ngay, lakit di kita anay nakalipstick pa itinapuskol arid. Kan nagpuskol ti pulpus na. Na, nagbiit mo't ang nakailiw-liwagan ngay no addan adagos nobyo na. Sumayat kit di Kabalbalo na pa'y langam gumaratigitin. Di lagbain. Sapay lima dagiti anak na. Babasit da pa'y mga road. Ay, uray kumano dadakkel dan ta isaw. Sika ngay bakit? Lumabalo ka, makiasawa kang tupay? Manyaga po. Sa anak mo tagaratigit. Napadas ko, tadasawa na. Iso ahuston, tinaminsan na panakiasawak. Sika ngay. Ay, depende Depende nga. Basta, it depends upon the situation, bakit? Napananan ngay. Awam mo tanda dyan Manuela. Diyan mo nasiputan tinagturungan nan. Ala, intamanganin, mabisina kon. Bye-bye amon da dyan Manuela. Paliiwom tumanin maminsan. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Dawag ko agpatpatangdan ka kano agdalos ka naglaba Manuela. Pudnoya. Wen sir, agpalaba kayo aya. Anya sir, tata, wan numanong ko ng kadilatan. Nag-retire ako, no? Iso di na kon awa-awagan iti sir. Ha? Nagsiramot nga minan tay laundry apagpalpalabaak. Kan nagabrudon tay ka nakakatangtang danak ngagdalos ka naglaba. Siya kun atat ha. Alaman nga rod, kaano nga adda bakantem? Inton bigat tata. Ala nga rod, umay kan tunubigat, ta sa anak arumwar. Urayon ka, Manuela. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Naganak mo't gaya mo ka anak Amelia. Wana, tinalikodan mo dyan nobyo na. Intarayanda. Kit, di single mam nga rodon adya ka anakam. Kanya pa'y ngay. Dama nga minamampang na. Uray ka nakakday dyan ngamjak kaya ti style na. Sa bagay, napintas dya ka anakam. Adun tulat ta ti agaram kinkwana. Ay na, awan latam mo kon. Sigurado alukwendan tumananday jay, no makinobyo manan. Jay tuma inana, may sama garanggan diyang. Iso titimawidan dyan anak na. Un nga rod, jay mo't laag papapintas tar aramidin da dya nga ipag mo. Kada lumabas sa kidya balay da, agsarsarmeng. At dan sama lalaki na. Kasta mga rod tatap ko lakay. Ngamjak lagtagtagaray tawang maibidensyak. Angam no makaala kiti ibidensya ay. Sigurado asinaan di kabsat ko day jay. Ha? Bakit? Kita ang di lumabas. Ni Manuela manan. Ay na, nagpapintas manan. Ay sigurado lakay. Adda manan ka date-data. Lakit dia. Kita mo ti tsura na naka-shoulder bag, nakasanglas ka, naka-skirt. Ampang at talaga day taabalo. Makaas-asawa mga tanay so akasta. Di lamasyan kada kita anak na. Nagbabasit na bailang. Ngumjay kat lalaki tin into narunan. Ay, huwag nga ruda. Di lagbain. Ipadlaw na launay akailiw naman ang timadaan ni ti asawa. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Nay, papanam JJ. Mapanak ija istor, Tata Orlan. Inak gumatang iti sardinas asidaan mi. Apay, awan insang put jay inayo asidaan niyo. Saan pa'y nga minasimang put? Maladaw ka nung agawid. Ha? Ay sus, napnapanan na ngay. Apay alamaluman.
Asino ayat ti kinasinarak na itay? Napan nagtrabaho, tata. Oho, kun kuna naladay jay. Ngam addalakid di kinasinarak na. Ay sos, addanton maikadwa tatang nyo, JJ. Ha? Ay, bantayan nyo di inayaw. Tanay, amangan numakatumpong iti lalaki amang parigat to kada kayo. Sapay nagbabasit pa dagi di addem. Awan lalaki akasin sinarak ni nanang ko, tata. Adda, di nala ibagbaga kada kayo. Ilimlimod na, JJ. Ibagam ija inam, ta saanin ang makiasawa. Kabalbalo na pa ilang makisinsinnarak din iti lalaki. Kaasi kayo laang anak na nukasta. Asino tinangibagang adda lalaki akasinsinnarak ko? Ni Tata Orlan, nanang. Amangan kanuno makatumpong ka iti lalaki amang ulpit to kada kami nga anak mo. Naglukumot day di ataon. Agar aramid iti istorya. Trabaho ti papapanak. Saan alalaki? Wano anya pa'y dita? Imbagak anapan kayo nagtrabaho ngam saan amamati ni Tata Orlan. Kuna na nga ilimlimod mo kano ti makisinarak iti boyfriend mo. Saan nga agpayso day ta anak ko? Di mo patpat yan day jay nga Orlan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Saan kumamot akas jay ti ibagbagam ijay anak ko Orlan? Tawan mo't kinapudno dagitang atapon nyo kanya. Nadaramid mo. Talaga amagasangan ka, Manuela. Sa anak amagasangan, jay anak ko ti pampanunutek. Amom nga ubing day jay. Nalaka amamati iti anyaman ama ibagakan kwa na. Awan bibiyang ko. Saan man asyak ti sungat-sungatam si ka, Manuela? Apay, anyat ibagbaganay ta babae lakay. Umay nakit sungsungatan ay. Agpakalinis la unay ngamin. Awan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami si kan Manuela ha. Taadayo nga imun una kami alumugar iti dayta barangay ngam sika. Imay kala nakikaruba kada kami dito ngam kastakan. Wala, ngam dagami mo't tinakapatakdaran ti balay mi. Taginatang mi ka nga ruday jay. Wen, ngam basit la jay lote nagatang yo. Imanay la nagipatakdaran yo ti basit abalayo. Ngam da kami nalawat ti dagami ditoy. Iso a teritoryo mi dito banda. Da kami ti may sa akalawaan iti daga ditoy. Ala, pumanaw kan! Numakangag kay ti saritawan, karbo nga mamang sungat-sungat kada kami. Taamin tayo, ada freedom ng agsaw iti kayat tayo nga ibaga. Nawatam! Oh, adti tatangtan mo nagdalos kan naglaba, Manuela. Kan alam na gito'y nakabag ngayon sa ganak. Tapara kada kayong agiina. Ni, anya dagito'y tata. Bagas kan groceries. Diyak mo nila maibos na kita. Isu ayawid mo. Anya? Ala, nakababainan tata Arman. Idi na minsan badbado tiintad mo kada kami. Ita, makan? Maasyanak iti sitwasyon nyo nga agiina. Isu akayat kayo atulungan, Manuela. Ay na, nagsayaat kayo at talaga tata. Agyaman unay kada kayo. Awanan yaman na. Ala, mabit lang, tailugan ko na kita. Taitulod kan. Tanadagsan da kita yawid mo. Ha? Ala, saanan? Ag-tricycle akong tata. Basta itulod kan. Uray taad damot tay ko check. Di ka kumagbabain kanyak, Manuel. Orlan umay kakadi. Darasama. Apa ya? Anda ko ko. Darasama, mabitlaang. Apa ya? Kita man eh. Adda nang itulod ka ni Manuela ang kakutse. Kita man eh. Asos, anya ngay, di husto dya atap ta. Nga da boyfriend na. Agure ka. Mabigbig ko day ta alakay. Taymot pensyonado iti kabangibang a barangay day ta. Ni Tata Arman. Ha? Ay, wine. Isumot gagpaisaw. No kasta? Iso, ti pakisinsin narakan na ita Manuela. Iso tinobyo na. Kwen Ay, nalaing mo day ta babayan niya. Pinili na tay pensyonado. Amo ka, kwarta laang ti kinayat na di ta alakay. Gadanya pa ngay. Kasta talaga. Nakasapulan itimang biyag kalagiti limang anak na. Di lagbain.
Kabalbalo na pay lang adan-adagos ng isukatan na itinatayan nga asawa na. Un nga rod nalaing mo't day ta babae. Rupat kwarta. Manuela, in ka pa agmerienda. Ne, apay kag sangsangit ka. Ay, ay ayak lang amin tibagik tata. Tapay nga kaskastoy daktidad duma ka lugar. Ha? Apay? At nang amin nangag ko apang madakas dagiti ka arubak kanyak tata. Ha? Apay? Anya da ita? Ibagbagada nga da relasyon tata. Anya? Iso apanag ko na maudin da ito'y ayumay ko dito'y balayo, sir. Diyak ngamin kaya't mairaman kayo ang masarsarita iti awan mo't kinapudno na. Ay na, Manuela, di ka pa apektar ka dagita at tao. Apal dala day takin ka. Bay-bay am idano kas tati kayat dang aramidan. Aguma da. No nadalos ti konsensyam. Awan ti rumbeng apakapektaram. Agtrabaho ka lata para ka dagita anak mo. No siyak, awan problema kanyak. Oray anyat sa asawan ti tao. Lakaya kon. Awan panawon kon kadagita bambanag. Basta ti makunak, agtrabaho ka lata. Bayam dagita at tao. Kasta siguro ti talent da. Timang padakis iti padada at tao. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, mapan kayo ka na ijiskwilaan mi. Tanda ibaga ni teacher mi. Ne, anya ti baga na aya. Di na pala imbagakan kamot. Jack mo, nanang. Ay, jak masango. Ni tatang mo ano masango na. Anya da jay? Jay maestra ti anak mo Papayaban na ta ka no ijiskwilaan da. Sikan ti mapan, masadutak. Awan mo't ara-aramidam dito'y balay. Sikan Kat uray mo't sika. Awan mo't trabahom ita, tanalpasan ti aramidan nyo abalay. Masaduta ka rumwar. Inkay baga kinilolam. Tay sutimapan iji pagadalan nyo. Ibagam asaan mi amasango. Busy kami kunam boyet. Taanyat pa ka kumikumanda. Makumikumda amang sarsarita iti padada a tao. Ha? Lola? Una yung dagijay adadakkel mo. Awan mo trabaho da. Ngam siyak pa'y lati patudunan damag. Sapay jak makapag na talimtag to'y dua asakak. Ala, wanyag paiso. Apay ngay. Adanakan ko ang naikontra iso akasta. Ibagam kadana ng kantatang mo. Ta isuda ti mapan ijay pagadalan niyaw. Ibagam alimtag ti sakak. Wan. Wan Lola. Ngam no dida kayat. Uray saanan No kasta. Adda asawa dyan nakirelasyonan na nana. 1 milya. Katamuyaw. Endarum ka no dyan asawa na dyan lalakay. Kahit nabalo din na. Wan ka now. Anya ngay, di husto dya kunakin kamilya. Nadlaw ko ngamin apamilyado dyan nobyo day dya akalugaran tayo. Na minsan pa ila nakitak ngam nadlaw kon. Wan nga rod. Bili ba ka talaga kan kalakay? Nalaing ka mang kilatis iti may sa tao. Gatuan siyak pa iti kunam. Kat kumusta ngay mo teka bayaw? Asino na, ni Manuela? Kasino pa'y kumangay? Wala. Ay na, kasjay isulat ta. Pasaray itulod dela kay anobyo na. Agpay so aya nga da relasyon da. Kunada mangawan, makaungat kanupay ni Arman, takas na tagwarwara sa damag. Oho, isuda ka di. Iliblibak dalaang. Kat no nagpipintas ti bado dagiti anak na. Takasano, kanayon nga igatangan nila kay Arman iti bado da. Kan uray ni Manuela ko nama. Baro akanayon tibag na. Pati dagiti bestida na nagpipintas. Gatgatangan laki din nila kay Arman dagijay. Nay, malaman. Agawid kayon tanay. Panagluluto manan. Alaan yun tayo inutang yabagas kan sinaan. Tayong kay agluton, Milya.
Orlan! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Igaadyo ti ag-eskwela anak ko, wan. Ikarigatan kayo apagadalan. Bayan nyo, tanuadan ton trabaho nanang. Saan kayon ton amarigatan? Tulungan kayon ton amang paadal kadagiti kakabsat ko. Agyaman na kanak ko. Ngam di mo pa ila panunutan dayta. Tiket di pa nagadal mo ti ipamaysam a panunutan. Aramidak ti amin na kabailak. Tapno mapagadal kayo nga anak ko. Amo, Manuela. Addan na panunot ko awagas. Tapno saan kan amarigatan a makilablaba. Pabuludan ka iti pagpuunam ng negosyo. Ala, amangan no jak makabayad, sir. Mabayadam man kan saan. O kila ang kanyak. Nakitak no ka sa nutirigat mo amang bibiyag kadagit anak mo. Kanti may sapay apakaasyakan ka. Kasta lang arudon ti sitwasyon mo. Ngam adu pa'y ladag iti mangitadalaskan ka. Iso atulungan ka, Manuela. Kat sapay ko ma, tamapadakkel mo to ti rugya manegosyo. O anya, kayat mo tag negosyo? Kayat ko launay, asar. Kasta ti arapaap ko. Ngampuunan lang amin ti parikot. O sige, di mon problemahan day ta. Siyak ti makaamo, Manuela. Ngam, anya nga business ti kayat mo. Linyak ti agluto, tata. Iso akarinderya ti ipatakder ko. Kat agyaman ak unay iti ado at ulong yo, sir. Talaga ang wais day ta babae. Kita man nakapatakderan iti karinderya di ta sango ti balayda. Kani, nagado ti mapanmangan. Inaldaw ama punno ti karinderya na. Huwag nga rod. Adumutan at tinaliksab na itila kay anubyo na anya. Huwag nga rod No siyak, jak lama ito rod pag negosyo ti kwartaan na hut-hut ko. Sapay umaya mo ti banglo ti masida di ta karinderyana. Makapabising. Intan sa umutang iti sida unta. Tari, awan pa'y naluto ang masida. Awan mo't ngayon maigatangan iti masida. Ingkala umutangan iti istora. Sana dita. Di mo mo't ipadlaw ama ibusan ta iti kwarta lakay. Nanang, addamanan medalyaming agkakabsat. Ay, wow! Talaga, anak ko? Ay, kablaawan kayo nga rod, Agyaman kami, nanang. Uray adda wal dagiti kakabsat ko. Nalaing damat gaya medya eskwelaan. Ala, an-anusam dagiti addim no nawulwul da. Saan abale, tainton dumakkel da. Maikaton ti kinawulwul da. Gagangay iti ubing ti kasta anak ko. Kat si kapay latimang tulong kadagiti addim iti assignment dawan. Tani, makumikumak iti karinderya tayo. Uy, nanang. Di kay madanagan. Anya mo dagiti agrado mo ngay buyit. Pasig mo't awasay anaparisan iti itlog. Nanang, Kan apay day tao Nagado ti absent mo. masaduta ka sumrag. Nagrigat mo't ngamin ti sursuro day di pagadalan. Kat kasano day ito ngay. Agdubli ka. Isungarot apapaayaban na kayo ni Maestrak iti. Takasarita na kayo kano. Tabarang maipasakpay. Ngam di kayo mo't ngamin napnapan. Anya? Kasanaw asaan amabagsak. Kat baybay anyo mo nga minta anak yaw milya. Agmay may salangarudan nga anak yaw. Ngam diyo pa'y matutukan mo. Takasanaw. Day talamang sarsarita iti padayo at tao ti ininto na rin yaw. Uray awan ka ninyaw. Basta adda maichismis yaw. Ayos laeng kada kayaw. Anya ngay ita. Di agdoble ta anak yaw. Di yung mga tulungan iti leksyon na. Rebeng na. Isuro yung lakta dito'y balayaw. Di yung iya sa amin iti maestra na. Taaduda nga agkakaadalan. Di na matutukan amin ida. Agsardang ka lang aron nga giskwilan buyit. Yes! Kay kayat ko ananang!
Umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan nga rod anak ko. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman nagtadinak pinaay iti arapaap ko para kan ka anak ko. Agyaman akmat kada kayo nanang. Taureg may maysa kayo anang paadal kanyak. Kan kadagiti kakabsat ko. Naipaay mo dagiti masapsapul mi. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aginggat ka ba ulak? Ikarigatan kayo nga ipaayan iti napintas amasakbayan anak ko. Inton addan trabahok nanang. Syaktun ti mangituloy amang bayan iti utang niyo kini Tata Arman. Ay na, di mon panunutan day tata nabayada kun. Nabayagan ang nabayadak day jay anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sobrikan boy. Sana siya tikarkaritan niyo. Tadagas kayo kanya. Addan dagiti agama. Sa dino nga'y tinangkakitaam ka ni Buyet lakay. EJ Crossing ah. Mangibabay hindi ang anak mo. At daman dinanog nan. Sinansingan na pa di balasang agbanbantay di store. Unay mo tikas ta nga aramid mon Buyet. Day talagpapanawa tararamidam. Di ka pa ilang arot mga asawa. Tadya ito asawaan tag problema kan ka. Wen, mga asawa ko. Danag yun eh. Mga asawa ko ni Timabiit. Indarum da ka na jay anak yaw urlan. Ay, uning nga ron nanang. Sa bali man nakalukwan tinaramid nan. Nagtakaw ka no EJ store. Ay, anyan. Kakaisuna nga anak yaw. Ngam na baybay-an yaw. Di yun na isuro ang naimbag ti anak yaw. Uning nga ron nanang. Maamiris mi itan dito abidot mi. Ay, agsasarunomot tin akalukwan tar aramidan ta anak talakay. Tunggal mabartek, agkabil, agchansing ka nagtakaw. Mangibabay na diyang anak ta. Katanusan nyo ah. Tadi yumot ngamin insuro ang naimbag ti anak yaw. Ngam saan pa'y analadaw ti amin. Bagbagaan nyo lata. Tapatyak ngagbalbaliw pa'y dayjay. Ay, uwan ananang. Tutukan min da anak mi. Masapula bagbagaan mi. Takababainan ti kasjingar aramidan na. Nagpagraduar ka man gaya man idikal man Manuela. Ha? Ayun, umay kayon to numanam. Taadda basit pagsasangwan tayo dito'y balay. Ay na, naimbag ka pa ay. Paggraduar ka, paggraduar. Upatan dagiti na paggraduar mong anak mo. Kaasi ti Diyos, Melia. Kantultulungan dagiti talong anak ko para iti tuition dagiti addida. Ay, makapaapal ka. Di adalon dagiti upat nga anak mo. Madamdama, jay buridak mong tagturpos. Di adal to amin nga anak mo. Nagsisingpo dapay. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararang idi, Melia. Nga agbalinda ko maanasaya at nga anak. Ay, sorry Naadaman na isawsawang wano madian na aramidan mi kan kay tikal labas. Pakawanan da kami kuma. Itala na ika nakititurad nga umayagkid daw iti pasensya kan ka, Manuela. Ay na. Awan kanyak day jayon, Melia. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Iso alipatam daytan. Awan sakit tinakam ko kada kayo, Melia. Ay na, agyaman ak nga rod ano kasta, Manuela. Nagsaya at ka tao. Tauray pinadpadakes da kay ti kalabas. Di da kami indardarom. Kat nagsaya at kalatta kada kami, Manuela. Nay, papanamanan ka ba, guys? Manipod si mangput ka, inal daw mo't na rumwar ka. Daytan sa mga lagin inom tararamida maun. Sa anak nga ginom ita, manang loreg. Nay, papanam nga rod ngay. Inak man nagaray, manang. Nay, kunak ano awanan plano mga asawa. Kunak naglaklakay kalatan na baraw. Manjak mo ita. Jak mo't ngamin nasango tinagaram iti ka ubingak. Tatrabaho tim pamaysak edi nga inaramay. Iso nga itata nag-retire akaon. Saan ako nabisay?
Masango kong ti agarem. Ako na. Mabalin pa'y magkede Talaga mabalin pa ya. Napigsaak pa'y mate. Natibkir pa'y nagiti tumang kao. Makaten round sakto pa'y agtaray iti oval ti eskwelahan ti elementary ya. Sige, tama pa na kaon. Ay weng, bangbang luman manang. Naibos mo tay bangbang lukaw. Gumatangak pa'y lano bigat. Kaing kakitaan ni Jay silid ko Adaw tibang banglo ijay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ha? Ni Tata Iping, da kayo gayam. Asinot masapulyo, ni tatang ko ka di. Saan ading? Sika. Ha? Ni, apay tata, anyat masapulyo kanya. Kwa, pastrikin na tapno maibinsa-binsak nga ibaga tigagarak. Ha? Sumra kayo tata. Agyaman na kading. Ang tugawa ko na ding. Imayak, taumay ko idarirag. Tuy kupikupak nga ayat ko, ading. I love you. Diya ko nagpalpalikaw pa'y, tanay. Mapanan titawang. Lakaya kaun. Iso amay mayat no direct to the point ti bagak. Tata. No pampanunutem ti kinalakay kaun. Tawin kulat lumaklakay. Ngam ti puso, rikna, kinpigsak. Ubingak pa'y. Makabagtatakpay ti may sasako abagas. Ora itaray-taray ko pa bagkatin akit kabailak. Anya? Nadamag ko nga may awan nubyom. Iso nga awan mo't siguro ti agungit anya. Adeng. Kwa. Kasla tatang kamutin. Katawunam ni tatang ko. Saan? Uweng. Ngam ubing tilangak ngam ni tatang mo. Kan napigpig sa akam isaw. Nabakbakidak pa ya. Kwa. Saan kayo aparigatin nga agarem? Taamin tayo. Adda karbangan na nga agayat. Iso na laeng. Tadyak amun no addagasat mo kanyak. Wano awan tata. Adda ko nam ngamin aadeng. Hindi ka matalagan. Tasaan ka dagdagan ang mga klon kanyak. Agurayak. Basta di mo kumamot ibay-bayagin atanay. Kamkamatik ti panawan ading Jemina. Kitsapay la kuma. Tadalam na makin ka. Anyat kit kita amdita ka ba guys? Ni pare susi mo Kalablabas na. Itulod na ka no, dagi jay apo ko na. Naimbag pa'y day jay abats ko, tadan apo ko na. Ngamda tao, agar-ari makpay lang. Mangrugrugi akpay lang. Aga talaga kasta Ibagbagami ngamin kan kaidi ang mga asawa ka ngam di mo matpatpat dyan. Ay, nuapay mo't ngamin at ibabawi kit kalayon ang mauday. Nagliday mo't gayam tawan pamilya na. Nang runa ita, taawanan ti trabaho apaka kumikumak. Kat, asino nga rodar armam? Ni Jimena putot ni Elpidio. Anya, nagubingay. Apay awan lat makita makatawin namon. Ubing ti kayat ko, tapno makaputot akpay. Ubing unay day jay. Imbag no kayatan na ka. Amo namot nga da pensyon ko. Saan nga agrigat iti sidong ko? Iso adak kilakit di tinamnamak manang. Kanayo na kasarungkaran. Tapno ma-develop tirik na kanyak. Nalakala apaklunan day jay. Aw, nga ta? Para makita kabagays. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ha? Ay, sumra kayo, Tata Iping. Agyaman na ading Jemina. Agtugawa ko na. Kumusta ading? Adda ka di mo't lanam-nama? Kwa, kinasaritak ni tatang ko. Kat inungungtan nakmutin. Taapay ka nung in-entertainan kayo. Ha? Apay ka nungay?
Di na kay ngamin kayat apara kanyak, tata. Iso asar dengan dakon asar sarungkaran. Anya, Di na kanu kayat tila kay nga agbalin amanugang. anya. Nakarubot day ta nga amam. Unam mo lang san alakay. San mo tamadlaw alakaya ka? Kaslain inaunan tupay iti sa nga pulo at taon ni tatang mo gamsiyak. Jak kayat ti maungtan manen. Iso asumapol kayo kuman iti sabali nga armenyo, tata. Nalastog una yan day ta nga amam. Ibagam tuman nga ron nga isubli na tayo binulod na awasay kin martilyaw. Nabaybayagan a binulod na rejay. Ngam di na mo tila isubling. Ah? Sige, ibagak to, tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No siyak, ninamnama kung tikas ta mapasamak. Tamo ka di nakakayat ni Jimina. Kaya't nakumamit na dya Jimena. Ngam dya ama na tinapilay. Iso ti kontra ti panagaram ko itanak na. Wan kit dit utang na yung pag-anakam ah. At dapat binulod na awasay kin martilyaw. Di na yung subsublay. Kunam ipadawat mo dagi jay kan kuana. Kunak no nalipatam dagitan. Heh, linipat ko matatalagan kahit ngam maipalagip mo't nga raw takas jay mo't tugali na. Kung naman na itultulong ko kinkwana. Nalabaybay amdaytan. Aklunam tigasat mau. Di ka sumanaw akasta. No agaram ka ngamin. Tay saan nga ubing nga dayong amsika. Pilyam mo ngamin tay katawanam ah. Saan nga rodin nga aganak no katawanak? Tekaw ubingan na. Tapno makapututak pa itilyama. Kumatangak man Loida. Anyat gatangem, Mang Iping. Sabon man apagdigos ken panglaba. Kumpurme no anya abrant adda ison. Mabiit laeng, Mang Iping. Desi, yawatam man ni tatam nga Iping itigat-gatangan na. Wananti. Nay, damit gayam napintas a balasang akadwam dito istor mo Loida. Kapin-anom ka de. Kaanakak, Mang Iping. Awan pa'y trabaho na. Iso nga inayabak pa'y la dito'y. Tapno addakan ka duha. At to yan tigat-gatangan nyo, tata. Agyaman na ka, deng. Ay, tinapay man pa'y kin Diyos. Taag merinda ak man pa'y. Agis tambayak man pa'y dito'y sango ti istoryaw. Anya tinapay, Mang Iping. Kumpormin ah. Noon niya tiyawat ni ading lapsat akanakam. Ay, Loida, ang mga no aglutukan. Panagluluton kay, ingkagluton, tamaliming. Ha? Sana balay, tadato'y ka na kam aglako dito'y. Nakaluto ako na. Masapsapa ak ngamin nga aglutluto. Nay, di mo pa insirik dagi jay linabaam. Ay kalablabak laeng dagita. Nabasada pa'y iso nga uray jak isireken, Mang Iping. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. At da pagatang mo manang, mapanak ijay store. Ay, gumatang ka man nga rod iti kape kan mantika. Wang, nga medyo mabayaganak ah, tagis tambayak biti jay. Makadlawag kan ka kabagays. Kanayo na matan ti mapandita store. Anyat kagagaraam dita. Kras ko, jay kaanakan ni Loida. Jay napintas ngagnagan ititisi. Aday ta ka manon. Mahilig ka iti ubeng kan napintas ka lakayang kan. Di pa ila jay ikit na ti kurso na daam. Ni Mari Loida. Makasasawa day jay ka. Takanayon na nga ibagakan niya kakayat na ti makiasawa. Isu na lang tawan ka no maagaram kang kuana. Agpada kayo, anabaakan. Isong agbagay kayo. Oray, pa'y nga tayo isun tinabat-bate a babae dito lubong. Jak tulatarman ni Loida. Ay nagloko kan? Nagsasao ka kung namala na sino ka akatairan kan kabaknanganan. Oray kumano ka ubingam. Kaya't kung arod ti makaputot. Iso ang mga sawa akta kaya't ko ti agpadaw. Kanaimbag no kaya tanda ka dagitang ararmam. Ay na, pakita akla tinapuskul apita kaida. Mainlabdan kanyak barang.
Anyat gatanga, Mang Iping. Kwa. Agmay-may sakan sa ita. Aglablaba jay ka anak ka. Adda dita balay. Ay, inkasublatan nga aglaba. Ta iso ti pagbantayom dito istor mo, Loida. Bado na mutla dagitay lablabaan na. Iso abay ak nga iso ti aglaba, Mang Iping. Ay, mabayag nga ta amalpas. Mabiit. Apay aya. Ay, kwa. Awan, kaya't ko na makita. Kinada ko maibagakin ko na. Ay katag merienda ka pay Pangururayam ijay ka anak ka, Mang Iping. Anyat kayat mo merienda. Ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Sapay medyo mabisinak. Wan, ala, ito dumti kayat mo merienda. Ta ilibrikan ka, Mang Iping. Oran niya di taloy ta. Kumpormeng. No kayat mo akat ilibre ka pay iti sabon, mantika, asukar, gatas, kape kandilata. Ha? Ay, isaning. Kababain. Ay na, apay nga agbain-bain ka. Kat awan mo't sabsabali. Ala, agmerienda kan. Tabal ko tak dagiti ipadawat ko kan ka, Mang Iping. Makitam, talaga crush na ka ni Loida. Nagadutintad na kan ka. Oray, pahingatan itad na aming kanyak di kargat istor na. Jak tulat na masursuro kaya tayo. Ay grabe ka mat, Iping. Laklakayan kan ngagpili-pili pa lang. Di ka nakan na ti kursulata. May mayat dyan, Tina, ta sigurado akayatan na ka. Imposible akayatan na ka, jay ka anakan na. Ubing kan na pintas dayjay. Sana kaskan ka ti type na. Tayo ubing kan gwapo ti kayat na. Basta jak mapukawan ni tinamnama. Ituloy ko ti agarim kinitisi. Anti, adda mananday dya ala kay Iping. Da kayo man ti mangsangugan ko na. Wano saan pagawidan yun. Ibagayo nga awanak. Apay, talagang awan namnaman akin ka kaanakan. Awan na pulos, anti. Pagan ano kumamangay. Kat basta damun tapno sardengan na kanasarsarungkaran. Imbagak mga awan namnaman na kanyak. Sumapol ko man iti sa baling armon na. Ngamdagulit mo't. Agpasyar mo ilat tanti. Ala nga rood. Sige, tasyak ti makaamukan ko na. Sangwag ni Mang Iping. Di ka nakam kumati kahit ko makasarita, Loida. Awan mood na makisarita kan ka, Mang Iping. Imbaganan samot kan nga awan namnamam kan ko na. Saan aya? Uwain, ngamamangan no agpakpakipot lain. Ay saan? Amok nga minti type jay ka anak ka, Mang Iping. Iso adi mo ipilit ti bagim kan ko na. No talaga adi na kakaya. Ha? Adumot dita ti mabalin mo apang ibawingan itirik nam. Saan nga min adagitay ubing ti armum Dagitay addan edad na. Tapno sigurado nga aklunan da ka. Kasano ang makapututak ngayon no? Bakit tasawag? Kat mangampun ka. Manjak, alang tagawit ako. Agkapi-kapay Iping. Wano, Diyos ti kayat mo. Yaramidan ka iti fruit juice. Kayat mo. Saan ay? Nabsugak? Sige, mapana ko. Nun to pa'y makasawa ka, nagpili-pili ka kabagays. Sana ka mapukawan iti namnama kabagais. Agsapulaklat tayo ti ubing armag. Imposible nga awan mapasungbat ko. Lakay kan. Kunam kam kamatem ti panawan. Ngamdagita mo sana mangayat kan katar armem ngamin. Niloy da ngaminan ata sure day ja kaya naka. Manjak, awan riknak kan ko na. Bakit hindi jay? Saan nga ganak? Papanan nyo, auntie. Mapanak man ijay balay dananam alori. Inakla makiis-istorya kan kwa na. Agbantay ka dito istorwan. Ha? Rumor kayo akasta ti suutyo? Anya kumatmadi dito'y suot ko. Napudot nga ron ti panawan. Iso nga ag-short pan mat da tao
Apay, da kayo lang nga ubing ti adda karbangan ng ag short pan. Uwan angam naging pis mo ta short pan yo ante. Agsarsaragasag mo. Bay aham. Saan da mo tamaala? Mala, mapanakon. Ayan tayin supot ko abalon ko ngay. Meriendaan mi ijay nga agis istorya. No kas pangariganta, aklonan ka, sure ka nga hanak nga pagtrabahoan. Huwag nga rod, Lala. Basta pumanaw kan dito inuman na pagtrabahoam. Agawid ta ni balay. Maitan mo nga ta amin nga kailangak. Weng, at dapat pensyon ko. Sige nga Rud, aklonan kan, epiyang. Manang Luray, at dakadwak asimbang bike. Manang, ayan mo. Ada kami dito'y kusina kan ni Loida. Umay ka dito yan. Oh my God, darling. Manang, amok tinubyak. Nilala. Naimbag nga orasyon, nana. Ay kastamait. Mala, tugaw kayo, tag merienda kayo. Sige, patuloy ko man ang lori. Inton maminsan manan. Anyat ginagara na dyan babae dito yung balay, Manang. Nawan, may lanaki si istorya mat Manang, asawae ko nilala. Agdin na kami. Ang naiden dito yung balay. Di kay agkasar aya. So marunong to, Manang. Planuan mi pa na imbag. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kaya't ko dato'y nga sapatos, epeng. Manungay day talala. Nalakala ang mat kay di. 4,000 lang. Ha? Tala. Ipadas mo no umanayin gatangan tan. Impadas ko na tatay kat eksakto nga perperme. Kan gumatang ka man iti jacket ko. Daan nga ng jacket ko. Kan bag ko ma. Ay, kukwa. Ay, sagmamanungay ta kita. Ang mga nuawan agbate akwartata no shopping ta amin. Kunam, itad mo amin nga masapul ko. Kunam, amin nga dawatak, i-provide mo. Ha? Ay, sige nga, Rod. Hala, ingka man kita iti jacket kin bag mo. Pangusaram iti kwarta, ipeng. Apay naibusan tayo pensyon mo. Naibos nga, Rodan, Manang. Kasano di may boss? Kano agpensyon ka, diretso maadago si Jemol. Nagningi na dagiti gamgamit Jenubiam. Ay, un nga, Rod. Mabiit ang maibos ti kwartak no kadwak ni Lala. Apaan nak maitnudyak maitid ti kayat na. Kaya ta sa wanday ta, kwarta laeng, ti kinayat na ken ka. Sinaam ki din. Kunam melan na sino abak nang nagkawkaways. Pati dagiti bag na nagngingi na brand. Isumit nga minti kayat na, Manang. Alan pautangan na kong tarumwar kami. Ayawang kwartak. Rumwar kayaw, kat, ingkay managastusan. Income lamangan iterwar, Manang. Nawang kwartak. Agluto kayo dito'y balay, ta iso kanan niyaw. Pasensya kan, Lala. Awan mo't kwarta ni Manang ko. Awan usarin ta arumwar. Anya matdatan nga, kundi kari ka kanya nga, hamamat gayam nga matongtong pal. Pasensya kan. Urayan ta ti panagpensyon ko manin sa tarumwar. Manjakun, madikun. Ha? Mabayag nga urayan data. Agawidak pa nga ro data, umayak to, nagpensyon ka. At damadmadlaw ko kada kayo, ante. Sumiksiksi kayo. Umubing kayo pa'y. Ha? Aya, ka-thank you, Tesi ka anakan. At danobyan ni Tata Iping. Ngam papintas kayo pa'y lapapintas, anti. Ha? Apay, dakas aya. Urayan nyo kadilat nga arman na kayo. Nga ure adan nobya na, ante. Ay, agtal na ka man. Saan atila ibagbagam, Tesi?
Apay anaw li magkakabagays. Kasla naw nagdipang panunutam. Ay, nilala manang. Dumaw dawat iti 20 mil. Ngamidiawan na itid ko. Sininaan na kon. Aniya? Ay, anya nga, di husto jay kunak. Ajay pensyon mo lang, ti kinayat na. Ay, talagan sa anak para iti ubing abalasang manang. Pangbakitak sa talaga. Kay tagaram kanto pa iti ubeng kan napinta sa balasang. Saanin? Adun tinasayang panahon ko kalagita babae. Pati urnong ko naibusan. Kaya ngamin katawin nam ti armam atasig sigurado. Tapno adakad kadwam kasjay. Baybay amon ta anak. Uwan manang, talagan sa anak ang maparaburan iti anak. Isu ajay addan edad na tarmag. Asino ngay? Niloydan na, takayat ko dayjay nga agbalin nga ipag. Sige, nadlaw kong agayat kanyak na di aloyda. Isu nga armak man langan. Katno aklunan nak. Ag naida kon ija balay na. Tatulungak nga aglako ija istor na. Ah, Isu nga alaya kon dagiti kaus ko dito'y manang. Ta diritso bakwit na ito yan. Taamo ko aklunan na kadagos ni Loida. ay na, subliam ton Alangan na bagbag ka tam tabadom. Wen, tapno mamaminsan ti bannog manang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Iping, si kamot gayam. Apay, anyat masapul mo. Awanan ti ka anakak. Nabayagan anagawid ijay lugar da. San aday ka anakam ti gagarak, Loida? Sika. Anya, apay. I love you, Loida. Katno aklunan nak. Ag naida kon dito'y balay mo. Inala kon dagiti kawus ko di balay. Ala, apay nga itaka lang nga agaram, Iping. Awanan naladaw kan. Addan afam ko. Ha? Sumangpot inton bigat ni Alexander. Iso amadam ati panagdalus ko. Sabtek ijay airport inton bigat. O my ka, kuyogan na. Ha? Ay, sanin. Kano pa nga daafam mo? Nabayagan Manipod adin sangpot mo anobyam. Simali akon iti dating site. Kat kasi na, nakasara kak iti nasingpot. Kan gwapo nga afam ko. Ha? Kastaya. Alang arod Good luck, Loida. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay ti mabalin mong arman dito lugar tayaw. Adupay dagiti nabaakan na babakit kan balaw. Mangpilikan kadakwada. Saanin? Babakit mo't unay dagidayan. Nasurok samot at si Binti ti taw-tawin dan. Katapno at dalakad kadwam mo't akas jay. Ho? Bayamon ita kum companionship dita. Agtarakan naklangan ita ado adingwain. Ta isudan ta agbalin akad kadwak.